Sarajevsko-romanijski korpus, kada je preduzimao mere da profilira svoje snage, da ih uobliči i organizaciono ojača, a i borbeno da ih ojača, a pored ostalog stvarajući jake, znači borbene sastave koji su u stanju da vode borbu na širem frontu, da vrše dublje prodore i da se organizovano brane na dostignutim linijama i na postojećim linijama, imali smo u vidu za i potrebu za stvaranjem jedne jedinice koja ima višestruku namenu i što se kod nas u praksi zove jedinica specijalne namene. To je u stvari stvaranje, odnosno s tom namerom smo išli na stvaranje diverzantsko-izviđačkog odreda Beli Vukovi, koji je takva snaga koja nadopunjuje ukupnu borbenu spremnost ostalih jedinica. Spremna da se upusti u sve vrste borbi, bez obzira da li je reč o izviđačko-diverzantskim aktivnostima, da li je reč samo o izviđačkim aktivnostima ili da li je reč o aktivnostima koja imaju za cilj prodor, probijanje određenog fronta na datom pravcu, a zatim eksploatacija uspeha ostalih snaga što ostvari ovaj diverzantsko-izviđački odred. Prema tome, stvaranje i postojanje ove jedinice je izraz potrebe i savremenih potreba u ovim uslovima pod kojima mi vodimo inače borbu protiv ovakvog neprijatelja i njegovih sastava koji otprilike imaju slične namere ili nastojanje da neutrališu te naše prednosti. Diverzantsko-izviđački odred pod komandom kapetana Knežević Srđana je prošao kroz celokupan prostor i vodio borbe u zoni Sarajevsko-romanijskog korpusa i šire, angažujući se praktično na teritoriji Republike Srpske. On je se organizaciono učvršćivao, borbeno ojačavao i kao takav postao jedna posebna snaga koja ima veću moć i snagu nego neke i daleko brojnije jedinice. U ovom slučaju radi se o brojno jakom sastavu, ali iznad svega izvanredno borbeno osposobljeno. Spremni su na vođenje borbe u različitim uslovima i na različitom terenu. Naročito smo davali vremena, odnosno izdvajali vreme i stvarali uslove u periodu januar-april da bi tu jedinicu osposobili, ojačali i obučili. I ona je tada doživjela punu svoju spremnost, što je za rezultat u kasnim borbama u toku 1995. godine imalo uspeh, odnosno ostvaren je uspeh kojeg su u prvom redu postizala ta jedinica i ona je praktično davala čitav ton, čitav pečat, jedan opšti uspeh je postizan zahvaljujući angažovanju ove jedinice, koja se nalazila u kritičnim, u važnim momentima, u odlučujućim momentima, bila spremna, bila brza, pokretljiva, manevarska i tako se upotrebljavala po našoj odluci i pokazala da je apsolutno jedinica koja može da rešava mnoga pitanja u borbi. Od te jedinice sam ja
ocenio sam da neprijateljska snaga nevjerovatno zazire, pribojava se, a to znamo kroz te kontakte preko sredstava veze, da se izuzetno pribojavaju njezinog prisustva. Njezino prisustvo na svakom terenu predstavlja podstrek, predstavlja moralnu podršku, a iznad svega borbenu podršku jedinicama koje vode borbu u toj zoni. To su uspesi, to su rezultati, to je ključno što ta jedinica postiže. Prema tome, ona je izuzetno sposobna, u stanju je da razrešava i krupnija pitanja, a zahvaljujući tome što je pokretljiva, stiže sa jednog kraja na drugi front, sa jednog krila na drugo krilo, udara gdje je najteže i ostvaruje ono što se toj jedinici postavi kao zadatak. Jedinica belih vukova, najhrabrijih srpskih sinova, oni brane naša ognjišta. Od Bihaća pa do Trebinja, od Olova pa do Trnova, gdje god treba, eto Vukova. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Vukovi beli, vukovi, beli vukovi. Vukovi beli, vukovi, beli vukovi. Strašni su ratnici pod zemljom, zaliha snage, ako živi klonu neka znaju oni što nas ne vole. Od Bihaća pa do Trebinja, od Sarajeva pa do Olova, gdje god treba, eto Vukova. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Vukovi beli, vukovi, beli vukovi. Vukovi beli, vukovi, beli vukovi. Jedinica naša datira od samog početka rata. To je od juna 1992. kad je pokojni Miloš Vukadin Švabo izašao na Jahornu sa jednim interventnim vodom koji je ovdje bio, koji je kotirao na ovom području, sačuvao Jahornu i ja sam se toj jedinici priključio. Još iz te jedinice i danas još uvijek ima boraca iz tog vremena. I uvijek ime jedinice vežen za taj dio, za taj period. Posle je pokojni Švabo prešao za komandanta bataljona. Mi smo ušli u sastav bataljona kao interventni vod. Zatim, kada je Miloš nastradao, ja sam preuzeo dužnost komandanta bataljona, a taj isti vod je nastavio u tom sastavu tog bataljona kao interventni vod i komandir je bio Svetko. Iz bataljona prelazimo u brigadu kao izviđački vod brigade, gdje smo ostvarili isto tako dobre uspjehe i od tog izviđačkog voda brigade smo prešli u korpus kao jedinica specijalne namjene korpusa. Šta se pamti iz tih prvih ratnih dana? Iz tih prvih ratnih dana pamti se puno toga. Ne može to čovjek sve da nabroji, da se svega sjeti, ali uglavnom to su bila izviđanja, to je bilo pravljenje zasjeda, ulaženje u neprijateljsku teritoriju, prikupljanje podataka o neprijatelju
i sve to što je bilo potrebno jednom bataljonu. Posle, kad smo prešli u sastav brigade, kao izvijački vod, najviše pamtimo Nišku, Vistravan, ratišta, na tom dijelu ratišta smo ostvarili najviše uspjeha i odatle smo u stvari i stekli imidž i ime Bijelih Vukova. Ali smijac? On je tri pištolja, on je rola. Upali smo u njeve rovove, išli smo tranšejima, zauzeli rovova dosta i onda smo otišli u njemu unutrašnjost. Tamo smo potrošili municiju svu. Došli smo do njeve kuhinje. Tu smo bez municije isfolirali ih dvojicu, uhvatili živih. Mišo, Rajić, petorica nas je bila. Mišo Rajica 84-kom naslonio im je cijev na leđa, prazna je bila. Ja sam imao pištolju, samo u tetejicu, imao sam 5 metaka i Niđan, on je u pušci imao 6 metaka. Ravno. A iznad nas možda je na 10 metara bilo još 12 uraka u rovovima. Oni su mislili da su u okruženju. I oni su počeli da bježe, to je 10 metara ispred nas. Počeli da bježe, iskaču iz tranšeje i bježi. 7 ih bježi ispred nas, ali nema s čime da ih pucaš. I onda je Niđan pojedinačno, to je zna koliko su to dobri staloženi borci. Pojedinačno, nije na rafalno, već pojedinačno jednog po jednog počeo da skida. Sa onih 6 metaka. Gale, jedan, pokojni je, Bog da mu dušu prosti, to je bio strašan borac, zrelijih godina, ja mislim oko 45 godina da je imao. Staložen u borbi. Dosta njegove zasluge ima za naših uspjeha na Nišćima, direktno tamo. On je imao jednu bombu, petorica su bila u rovu, ostalo nisu smjeli da bježi. Prišao je i ubacio je, oni su imali municije i svega, ali nisu smjeli da se brani. Bacio je bombu, ubio ih sve petoricu u rovu. I tako, još je bilo tih nekih trenutaka. Kad uđeš, kad su mislili, dolazili smo im preko livade, ravno. Po 100 metara livade, gledali smo, izviđali sa strane šuma, minirano je bilo, probavali smo, nije išlo. I onda smo jednom riješili, u 7 dana preko livade smo prešli pravo njima. Oni se nisu nadali s te strane. Dok su naši borci bili na tranšeji njevoj, oni su bacali daleko, daleko preko njih bombe u šumu, a oni su ležali uz tranšeju. I to Turci nisu ni sanjali. Mogu se ih za kosu uhvatiti preko tranšeje. I tako je to. A dosta je mjesta bilo tako. U oktobru prošle godine mi smo zauzeli Moševečsko brdo na Nišićima, turski položaj. To je stvari bio strašni položaj, veoma dobar, ozbiljan položaj. Ali mi smo munjevito uzeli ovaj položaj, Turci su bježali kozdjeci, bacali sve. Mi smo tamo uzeli džip komandanta Lovske brigade, uzeli dosta municije. Na EKM-u mi smo uzeli, samo na EKM-u uzeli smo nitroglicerinsku pušku, uzeli 7 automatskih pušak sve. I onda smo išli po njihovoj liniji. Bilo tako što ni na jednom bunkeru, a na mnogih u stvari bunkerах mi smo natražili takve stvari. Stoje sečene granje za vatru, stoje džezva sa vodom, stoje kafa na stolu, operene šolje, šećer, sve. Mi samo došli, rekli hvala vam Turci, upalili vatru, skovarili kafu, popili kafu, išli smo dalje i to je bilo pravo šou. Mi smo nakon zauzimanja u Moševečkoj brdi ceo 3 dana tražili gdje su Turci, oni baš tako pobježali, mi smo tada sjetaš, ne znali da Turci uopšte.
Lijevo krilo za njih! Prva veća operacija u kojoj smo i učestvovali je bilo oslobađanje Trnova. Tad sam ja bio komandant bataljona, moj bataljon je dobio zadatak pravac Boljanovići, Deljaši, Rijeka, Trnovo. U sastavu bataljona je učestvovao interventni vod koji je odradio dobar dio zadatka, ostvario zadatak i ispunio u cjelini. Tu je bilo još uslova za zauzimanje Crnog vrha. Mogu da vam kažem da je tu glavnu ulogu odigrao baš ovaj interventni vod koji je kotirao na ovom dijelu jer smo mi dobro poznavali ovaj teren. Jednostavno smo se utrkivali sa Turcima, prije njih smo stigli na Crni vrh, zauzeli položaje i ostali sve do operacije koja je vodila kao oslobođenje Trnova. Nakon Trnova šta je bilo? Nakon Trnova je slijedio Ilijaš. Na Žuči učestvovali smo u bitkama na Žuči i tada smo igrali jednu od značajnih uloga u tim bitkama oko Žuči. Poslije Žuči smo prebačeni na Treskavicu gdje smo držali položaje u sastavu bataljona. Pomagali smo bataljon sve do momenta dok nismo izašli iz sastava bataljona i prešli u sastav brigade. Kad smo prešli u sastav brigade, tad smo otišli na Nišiće i tu smo, već sam rekao, Nišići su ostavili najveći pečat na naše ime. U stvari tamo su istekli ime, reputaciju i tamo smo postigli najviše rezultata. Osnovno da kažem da smo Nišićima vodili jednu od najžešćih bitaka u ovome ratnom periodu. To je bilo oslobađanje Malog Jasena, Velikog Jasena, Poloma, Mošajaškog brda. Pored nas tu učestvovali jedinice iz Ilijaša, Bogošće i Luđe uz jednu, moram da kažem, uz veliko pomaganje pukovnika Osipovića koji je ostavio i veliki pečat na našu jedinicu koja je maltene snimala njegov rad i koji smo uvijek koristili u kasnim bitkama i kad njega nije bilo tu. Bitka na Malom Jasenu, Velikom Jasenu i Polom, to su bile bitke žešće, ja mislim najžešće bitke na ovom našem području, jer kad smo Polom uzeli, general Milošević je tada rekao ova bitka je bila žešća od bitke na Sutjesci. Bilo je tu momenata i teških i momenata kad se čovjek veselio i radovao, ali šta ćete, rat je, sve se dešava. Mogu da jedan detalj, jedan moment koji ću najvjerojatnije dugo pamtiti. Kad smo uzeli Polom, negdje najveće bilo je već kasno, počela je kiša da pada, imali smo mrtvih, imali smo ranjenih. Tad sam se pitao, Bože, da li će neko ikad se pitati kako se sada osjećam u ovom momentu. Eto, uzeli smo taj prokleti Polom koji je bio maltene za nas neki pojam. Uzeli smo ga konačno. Svi smo, u jednu ruku smo i svi veseli i radosni zbog toga, ali imali smo gubitaka i nesretni smo i tužni smo. I da li se neko pitati da li će znati kako se ti momci sada osjećali. Kiša je nemače padala, kasno je bilo. Čekali smo neku smjenu da nas smijene, nema ih. Pa kažem, da li smo mi predodređeni za neke takve žrtve, da li će nam niko na kraju reći hvala momci, vi ste ti koji ste puno žrtvovali za ovu republiku, za ovu državu. A nadam se da hoće. Period od februara mjeseca ove godine pa do današnjeg dana
jedan najblistaviji period ove jedinice i jedinica je postigla takve rezultate da to niko nije mogao ni da vjeruje da može jedna jedinica tako nešto napravi. Ljeto smo stizali na svim dijelovima Trnovskog ratišta od Krupca do Treskavice. Gdje smo god došli, intervenisali smo tako žestoko i tako uspješno da to Turci sigurno će da pamte dugo. Pogotovo u ovoj zadnjoj ofanzivi, pogotovo tu smo pokazali superiornost, tu smo pokazali pravi profesionalizam i pravu snagu ove jedinice. Na južnom delu Sarajevskog ratišta, tačnije na Trnovskom pravcu, danas je bilo znatno mirnije. Zabilježeni su samo očajnički pokušaji muslimanske vojske da uz pomoć artiljerije napravi neki pomak. U borbama koje su vođene prethodnih dana, srpski borci su pokazali veliku odlučnost da brane i odbrane svaki pedalj svoje teritorije. Samo u jučerašnjim sukobima na ovom delu ratišta ostalo je na desetine mrtvih muslimanskih vojnika. Inače svima je poznato da je krenula neprijateljska ofanziva već 20 i više dana. Jedan od pravaca je bio Trnovski pravac, gdje su njihove namjere bile spoje sa Goraždem, međutim, evo vidite sami, nije im to pošlo za ruku. Još jednom smo im pokazali da smo jači od njih. Jedan od žešćih dana bio je jučerašnji dan. Ponovno smo im nanijeli velike gubitke. Ja se nadam da nemaju više nikakvih šansi i da će ubrzo zažaliti što su krenuli u ofanzivu. Srpski borci popravili su svoj taktički položaj zauzimajući više značajnih objekata na ovom delu ratišta, a muslimanske jedinice nalaze se u opštem rasulu. Bila je tu i 151. i 131. vojnička brigada koja je bukvalno rastrojena na ovim prostorima. Kompletan komandni kadar smo im likvidirali, tu je bio načelnik štaba brigade, bili su komandir čete, 2 komandira vodova, našli smo im kompletnu dokumentaciju od njihovih motorola, razgovornika, karti, naredbi i svega ostalog. Ja mislim da će zažal što su ikad došli na ove terene. Recite nam, kako je bilo juče, sinoć? Juče kao i prethodnih dana ovdje se vode žestoke borbe. Mi mislim da smo pokazali svoju snagu, to najbolje pokazuju ovi snimci koje ste ovdje vidjeli. Bilo je žestoko. Prvi moment prići Turcima do rovova, onda ide sve lakše. Onda koja haubica, tank, uskačemo u rovove, hvatamo žive, ubijamo. To je naš posao dok se rat ne završi. I ništa ljepše, nema ljepše osjećaja nego kad vidim Turčina zavaljeno dole, a čeka me sljedeći njega zavalja. To je idealno. To srce mi raste do neba. Ajde. Pa na kraju u ime svih ovih momaka koji ovdje se bore i koji brane našu državu, hoću da kažem cijelom svijetu, nećemo da živimo s muslimanima, možemo živjeti pored njih, ostavite nas na miru, nećemo se smiriti dok ne dobijemo svoju državu. Jedinica Beli Vukovi to je skup pravoslavlja sa Evrope. Jer u ovoj jedinici ima dobrovoljaca iz Francuske, iz Rusije, iz Belorusije, Bugarske, Rumunije, Grčke, bio je čak jedan Talijan. Znači, svi oni koji se osjećaju pravoslavacima i svi oni koji žele da brane pravoslavlje dolaze u ovu jedinicu. Ako se iz tolike Evrope izdvajaju ti ljudi, to onda sigurno budete uvjereni da je to prava klasa evropska. Ovdje nije niko došao ko nema srca, ko nema osjećaja za pravoslavljem, ko nije pravi pravoslavac, jer ovdje se u ovoj jedinici se i gine i nastrada, ali svi ti koji dođu, oni znaju zašto su došli i baš ovdje hoće da se dokažu koliko vrijede. Jer među ovakvim vukovima nije lako se dokazati i nije lako u njemu ostati. Ja nikog nisam poslao mimo sebe. U svim akcijama koje smo radili, ova jedinica, ja sam tu učestvovao. Jednostavno sam rekao, niko ne mora da je mimo mene, ali mora da me prati. Taj koji krene mora da me prati. Znači, jednostavno je ovdje na bazi dobrovoljstva. I sutra svim tim momcima ja skidam kapu i kažem, to su pravi srpski junaci. Jer ići u takve borbe, kao što smo mi vodili borbe ove, to nije nimalo jednostavno. Jer svi smo mi stvoreni od krvi i mesa i svi mi imamo i porodice i svima je nama drago da živimo, ali ima nešto jače u nama, a to je da odbranimo
pravoslavlje, da odbranimo naš srpski narod, da odbranimo našu srpsku zemlju. I rekao sam to 100 puta, jedini naš motiv je zašto tako radimo je baš to da sačuvamo ovu našu zemlju i ovo naše stanovništvo i sve one koji su uz nas. Я сам дошел выше от годину дана, у единицы от 1 октября сам. Jedan razlog koji bitan za mene, došao da branjam pravoslavlja, došao da zaštitim bratja Srba. Samo to, mrzim islam. Vi ste i prije ovoga rata bili u ratu, bili ste u Afganistanu. Ja sam bil sam od 1986. godine do 1988. godine. Bil sam komandir izviđačke čete. Bila teška borba u Afganistanu, šta da pričam, teška. Jesu li se iskustva iz Afganistana mogla prenijeti ovdje? Naravno mogla. Ne samo mogla, nego i mora prinijeti. Mi moramo uzeti sve što smo naradili u Afganistanu, sve to. Ako bi mi smo uzeli sve što mi imali u ratnom iskustvu u Afganistanu, bilo bi mnogo lakše ratovati ovdje. Zbog toga što teren u stvari veoma liči na afganski teren, isto brde. Tako. Je li bilo teže u Afganistanu ili ovdje? Pa, znate šta, bilo je teško u Afganistanu i bilo je teško ovdje, znate. Nema većih razlika, znate, samo što najgore ovdje to se turska artiljerija, turski minobacači. Ne bilo baš tako granatiranje u Afganistanu sa strane mudžahidinov. Ali sa strane mudžahidinov bilo više диверсантских нападов, таких, знаете, факторов изненаđenja. Выше была минская опасность, nego ovdje. Pa tako. Kako se družite sa Srbima, sa srpskom vojskom ovdje? Naravno, mi smo svi jedni ovdje u jedinicu. Nema nikakvih odličij u ratu između Rusami, Bugarami, Srbami, ne znam što, Rumunami, svimi nacionalnostima koji su bili kod nas. A kod nas bilo dosta ljudi. Imam dosta drugovi ovdje u jedinici, imam drugovi još od početka sa kojim je počela ratati. Evo, sa Mićom mi smo od početka, sa Sržanom, sa Svetkom, to jest, u stvari sa svima s kim počinal rat, s kima je dalje ratalo, sa svima je od ozbiljnim, dobrim odnosima, družskimi. Šta ćemo? Da vam kažem, mi smo upravljeni najsavremenijom tehnikom, to se i pokazalo. Nema nikakvih problema, sve ide, sve štima, samo je bitno na vrijeme javiti gdje je najteže. Mi smo tu. Kada je bilo zaista najteže u ovom ratu? Pa, da vam kažem, sama riječ, rat je teška riječ, znači da je suđe teško. Nigdje nije lako. Teški trenuci su bili, šta ja znam, da li se može reći da su teški, ali na Nišima smo imali tamo velike okršaje s Turcima, oni to znaju. I sad ova ljetošnja, najnovija ofanziva, odnosno ljetošnja prvo u kom bijaše mjesecu. Odbranili smo ove prostore i sačuvali i sad evo nedavno, prije nekoliko dana smo imali velike okršaje. Vidjelo se i na njihovoj i na našoj televiziji kako je ko prošao. Vi govorite o Trnovu? Trnovsko ratište, da, stvarno je bilo teško. Došli su tu i Hrvati i NATO i svi su radili, a i mi smo radili svoj posao i najbolje ga radili. Kako je drugarstvo u jedinici? Pa eto, ja sam stari, ovako već borac, neko viče da sam i penzioner. Stanje je dobro, momci su mladi, moral je na visokom nivou, pogotovo poslije uspjeha i onih zarobljenih i onih ubijenih. Mora se izrobljavati i ratovati. Dobro je, sve u svemu, dobro. Svaka komanda, pa i najmanja komanda koja se izda, ona se provodi maksimalno odgovorno i na nivou. Da li to znači da zbog takvog komandovanja i zbog takvog odnosa prema svim ovim događajima vi sa i malim brojem ljudi ponekad načinite velike stvari? Tačno. Na prvom je mjestu da se sve izvršava kako se komanduje, a ujedno
kad to sjedini sa hrabrošću i iskustvom, to daje rezultate. Bilo je tu dosta ljudi dolazile, prolazili kroz ovu jedinicu i sami su pošteno rekli da ne mogu izdržati pojedinci, jer tu moraš maksimalno da budeš odgovoran, moraš biti drug, moraš dati sve od sebe maksimalno što možeš, a moraš, Boga mi, imati iskustvo. Ako to nemaš sve, teško je to. Borac u ovoj jedinici prvenstveno treba da ima patriotsku i moralnu dužnost i odgovornost prema ovom narodu, prema ovoj zemlji, a zatim dolazi ostale stvari, psihofizičke sposobnosti. Zatim treba da ima osjećaj morala, drugarstva, ne može da ostavi druga ranjenog, povrijeđenog, mora da se žrtvuje svoj život da bi spasio druga, da ga izvuče iz najžešće vatre i tako. U Bele Lukove sam došao u julu mjesec ove godine. I dok je ovdje tekla ofanziva, ne znam, osjetio sam potrebu da budem sa jednom jakom jedinicom i tako da sam došao ovdje, naravno da pomognem, da dam od sebe koliko mogu, tako da sam i ostao u ovoj jedinici pod tim okolnostima. Otprilike svaki dan vježbamo, tako da ipak možemo da izdržimo sve te teškoće i svu tu tešku opremu koju nosimo, ali ipak nosimo tu opremu radi toga što nam treba, što ne možemo bez nje. Tako da nam to malo olakšava i posao koji uradimo i sve to. Kada se nađete u borbi, kada prašti oko vas, o čemu se najviše razmišlja? Pa najviše se razmišlja što prije da probudimo, što prije se popnemo na čuku koju trebamo uzeti. To je najvažnije, to je u glavama svih nas. A sada, mislim, o smrti, o ranjavanju ne razmišljamo uopšte, jer to je samo jedna teškoća više. Ko se tim mislima bavi u toku akcije, taj mnogo teže može i da ide i sve. Mislim, uglavnom, najvažnije je da se savjesno obavi posao i zadatak koji nam je namijenjen. Uglavnom smo, u stvari ne uglavnom, nego gotovo 100% smo obavili sve zadatke koje nam je komanda za nas priredila, mislim, kako da kažem. Tako da... Vi ste imali dosta problema kada ste se prijavljivali u srpsku vojsku, nisu vas htjeli? Pa ja sam od 17. godine u srpskoj vojsci, došao sam dobrovoljno. Prvo sam u Rajlovcu bio, pošto me nisu htjeli primiti u regularnu jedinicu, morao sam da idem u mladu vojsku, ali bio sam tu vrlo kratko, nekih 2 mjeseca, tako da sam odmah prešao na Ilidžu i priključio se jednom interventnom vodu i sa njima sam pravio svoje prve ratne korake. Tako da sada već mogu slobodno da kažem, pogotovo još u ovoj jedinici, da imam veliko iskustvo. Momci koji nisu sposobni za nas, koji nisu pripremljeni fizički i koji ne mogu da izdrže sve naše napore i pripreme vojničke, u stvari ne samo to fizičke, nisu sposobni i oni otpadaju vrlo brzo, sami odsupaju iz naše jedinice, jer tu treba malo više kondicionalnog stanja. U kampu na 1400 metara nadmorske visine po danas vrlo nepovoljnim vremenskim uslovima, deo jedinica za specijalne namene Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske održava vežbe u jačanju psihofizičkih sposobnosti i stiče nova znanja iz segmenata vojne doktrine, strategije, operatike i taktike. Namjena ove jedinice je da sutra može, ako Turci krenu da odbrani ovu našu republiku, ove naše granice, ovaj naš narod koji ima puno povjerenja u nas. Naš zadatak je sada da se što bolje pripremimo za proljeća kada očekujemo ofanzivu, jer svi naši obavještajni podaci govore da će na proljeće biti ofanziva na ove naše prostore.
Uz mirovna nastojanja državnog rukovodstva naše zemlje i Vojska Republike Srpske iz domena svojih svakodnevnih aktivnosti želi ubediti ratoborne da im nastavak rata s njom neće ništa dobro doneti. Mi treba ovdje prvenstveno kondicione pripreme, rad sa puškom odelenje, u napadu odelenje u odbrani, odnosno vod, grupa, četa, bataljon, kako hoćete. Naše odelenja polazimo pa dalje. Jedna od jedinica kojom ja komandujem je ovdje. Naš zadatak je da proljeće dočekamo u što većoj formi. Ova jedinica je svaki dan sve masovnija i svi oni koji mogu da prođu ovaj ispit i dođu u našu jedinicu mogu da ostanu u njoj. Dakle, u sastav ovih jedinica ulaze odabrani dobrovoljci najbolji, što je također jedan od brojnih dokaza spremnosti vojske da brani i odbrani svoju državu Srpsku. U svakom momentu zna se šta ko radi, na kom mjestu radi i kako radi. Svaki naš borac zna šta treba da uradi u momentu uzimanja turskog bunkera. Znamo mi smo tu uvijek prvi, drugi. Prema tome, nema nikakve nesuglasice, nediscipline. Kad se krene, krene se. Zna se kako se ide, zna se na šta se ide. Hvala Bogu, dobro smo da sad prolazili. Nadam se i dalje da ćemo tako i... O čemu čovjek razmišlja kada je u toj vatri, kada ne može nazad, a naprijed se mora? Pa da vam kažem, mi nikad nismo ne razmišljali nazad da se vratimo. Mi kad krenemo zna se da moramo progunuti. U tom momentu najviše moraš razmišljati na druga koji je pored tebe. Da li je ranjen slučajno, šta ja znam. Mi samo gledamo da progulimo kad prođemo. Nama je bitan jedan rov. Čim smo skočili jedan rov, linija je naša, nema tu. Ona je pukla i gotova. U stanju smo da ih potisnemo koliko hoćemo mi, koliko mi imamo u tom momentu snage. Jer mi nikad sa velikim snagama ne ulazimo tu. Razbije ih grupa i onda uvodimo mi svoje snage, širimo se, idemo dalje i dalje. Zna se već kako se to radi. Oni to najbolje znaju. Naziv Beli Vukovi dobili smo 1993. godine na Javorku, na Bjelašnici. Tada je bio veliki snijeg i baš naš komandant Srđan i ja, bilo je još tu momaka, išli smo i razgovarali smo motorolom i sa pretpostavljenim starješinom kome smo mi rekli da smo gladni ko vuci ili tako nešto u tom smislu, onda je starješina nama rekao pa to mi samo možete biti Beli Vukovi i od tada je to ime postalo jedinice. Ночью народ засел на нас. Там еще ребята Beli Vukovi su jedna jedinica koja je najsigurnija tu u Trnovu. 2-3 puta ja mislim da su oni odbranili Trnovo. Vidite ovu djecu i civilno stanovništvo, zahvaljujući Belim Vukovima nalazimo se tu. Nemamo nikakva straha, ništa dok su oni tu. Pokušavamo da pomognemo bilo šta za tu jedinicu, da spremimo, da skuhamo, da stalno smo uz njih tu koliko možemo da pomognemo. Po završetku rata, ja mislim, ovo Trnovo treba da se zove Srđanovo, po njemu. Šta da vam kažem, 2-3 puta spasili Trnova. To najmanje dijete zna u Trnovu i tako. Mi smo plavi anđeli, mi smo specijalci, mi smo Beli Vukovi, turski specijalci. Nemoj plakat, majko, ako sin pogine, orao slobode, začas će da sin. Mi imamo Srđana i uz njega sveka, prvi u borbi ne boje se meka. Eto. Rat je, bitke su velike, u svakom toj bitci mora dolazi neminovno do ili ranjavanja ili pogibija. Pored svega toga, ja mogu slobodno da kažem da su pogibije u ovoj jedinici bile minimalne. Jer vodeći računa o svakom detalju, o svakom momentu, svakom mora da vodi računa, to smo svodili na minimum. Međutim, dešavalo se i dešava se
do pogibija dolazi, to su najteži trenuci jednom komandantu kad mora da se oprosti od takvih boraca, takvih junaka kao što su Beli Vukovi. Naša sveta dužnost je da vodimo računa o njihovim najbližim roditeljima, porodicama poginulih boraca i tu maksimalnu pažnju posvećujemo. Ono što dobijemo mi dijelimo zajedno s njima. Nastavimo da uvijek se nađemo negdje tu pri ruci. Kad imamo vremena, vjerujte, nema se vremena ni za svoje roditelje, ali kad se može, onda se ode koliko se može da se progovori bar koja riječ, da se pomogne bilo šta. U bitkama sa muslimanima vi sami znate da su oni pretrpjeli velike gubitke. To možete i da pokažete i sliku, mi sami ste bili svjedoci svih tih bitaka, što nijednom momentu ne znači da mi, borci Beli Vukovi, mi ne mrzimo muslimane, nama oni ne smetaju. Mi smo rekli uvijek, mi samo branimo srpski narod. I 100 puta smo ponovili, nemojte nas dirati, pored nas možete koliko hoćete. Jer u onom momentu kad vi budete napali na naše teritorije, na naše stanovništvo, da smo mi Beli Vukovi, tada mi ne praštamo nikome. Bilo je tu i slučaja zarobljenih neprijateljskih vojnika, vidjeli ste i vi sami, nikad nismo, uvijek smo ih sprovodili dalje, znači nikad ih mi nismo pobili. Imate slučaje sad ova zadnja 3 vojnika koje su zarobljeni, to su bili mladi momci, 74. godište, 71. Niko od nas ih nije ni dotakao, stvarno, jer palo mi je na pamet, u istom momentu kad smo ih zarobili, na pamet su mi pali svi oni momci, naši mladi, koji su možda negdje u zatvorima njihovim, koji su pali u njihove šake, njihove ruke, da ih ipak treba možda razmijeniti ili ih nekako osloboditi. Prema tome, slobodno možete da kažete, dobar borac i heroj ne mora da znači da je ekstrem. Jer mi nemamo nikakvih zlobe, niti imamo kakve mržnje prema tom njihovom narodu, ali svako onaj ko se drzne na našu teritoriju, ta će da se žestoko opeče. Jedinica Belih Vukova, najhrabrijih srpskih sinova, oni brane naša ognjišta. Od Bihaća pa do Trebinja, od Olova pa do Trnova, gdje god treba, eto Vukova. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Vukovi beli, Vukovi, Beli Vukovi, Vukovi beli, Vukovi, Beli Vukovi. Strašni su ratnici pod zemljom, zaliha snage, ako živi klonu neka znaju oni što nas ne vole. Od Bihaća pa do Trebinja, od Sarajeva pa do Olova, gdje god treba, eto Vukova. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Srđanih vodi u nove pobjede, djela za sebe sama govore, prazne riječi nikom ništa ne znače. Vukovi beli, Vukovi, Beli Vukovi, Vukovi beli, Vukovi, Beli Vukovi. Srpsko-rusko prijateljstvo je poznata stvar. Ipak 50 godina našeg i više od 70 godina ruskog komunizma učinilo je da mnogo toga bude zaboravljeno.
Na primjer, da li ste znali da je pod ovom zastavom Rusija postala velika? Sada vi vidite našu svetinju, zastavu našeg odreda, koja, kako morate vidjeti, to je trobojka, od crne, žute i bele boje. Šta znači ove boje? Istorijski Rusija je bila nasljednica vizantijske carevine i ove boje su bili zauzete od vizantijskog grba. Sigurno prva, crna i žuta. To su bili boje vizantijskog državnog grba. Naprimjer, crna boja, to je boja dvoglavog orla, a žuta boja, to je boja u stvari zlata. Zlata bi trebalo da bude. Boja štita na kojem se bio izobražen ovaj orao. Istorijski mi smo dobavili ovamo još jednu boju, bela boja, to je simbol moralne čistoće ruskog naroda. No a opšte to se objašnjava ovako. Država, pravoslavne, moralna čistoća ruskog naroda. Sad ovu zastavu koristi većinom patriotske organizacije u Rusiji, koji svojim političkim programom imaju nacionalnu ideju, rusku nacionalnu ideju. Mi smo pripadnici nacionalne ideje i onda mi smo preuzeli ovu zastavu. Od prvog dana kada su došli, odmah su došli u crkvu i stalno svakog bogosluženja prisustvuju svetim liturgijama. Inače, njih dvojicu sam krstio, jednoga Bjelinskoga, a drugi je Martin Ivanov. Njih sam krstio ovdje, a ovaj baš Mihajl Trofimov, koji je poginuo skoro, bio je kum jednome od njih. Bio je veliki junak, bio je na ratištu u Afganistanu, komandir specijalne čete i bio je 2 put nagrađen ordenom Crvene zvezde, koji se daje samo za velike ratne zasluge. Karabah, Pridnjestrovlje, Nahičevan, Abhazija bore se za pravoslavlje. Tako dobro da su im neprijatelji dali ime. Kozak, pravilno Kazak, na turskom znači jahač. To su ideali drugog ruskog dobrovoljačkog odreda koji se bori pod zastavom carske porodice Romanova.